Chibay le vek ule football khovela thilung chiat thlak tak mai Qualicum World Cup khan athenga 94 World Cup khan Colombia le thleng turam USA in khel tumin Colombian player Andres Escobar chuan a on goal ta hlau maya on goal wangin ni som nuwa tha ani zuya heti lai hian World Cup chu khelmek alani bok avuina hian mipui noi khatle sing ni ayatam an pungkho mani hei hian ama ngaina tu le leina tu tamzia atilang chiang vio ome a chen na medalin khopuya alimpo den hial ni in komtin ama hria rengna July ni nia mangthin ani bok hetiang taka supporter nga si chu engtia tol thitamei nge ti kan soi chhodon ani olai Andres Escobar hi defender center back a khel ania Colombia national team tana tholok an key player te zinga mi ani ama hi mi zaidam le in ngai tlom tak mai ania khelmola po thin rim ve thelo ang mai na oma a game khelda na hoi homina za oma chu wangin a nickname the gentleman ti an phua sakhialani September ninga kwathum kum khan Colombia le Argentina chu anin machona he World Cup qualifying match a hian Argentina chu an homa ngai mai football legend Pele khan tundin huna chuan team thaberan ni World Cup an chak do na chu kati haulo ma se semi final chu an lut nge yang alo tini Colombia pon base sang hleya anin kheltum hian Colombia chuan an ramador te chu an khar thua pa kholaya mithing mu tur anom meulo Mizoram hi country ni se World Cup han khel ve hlavila hetiang tho hi kan ni ve karing rampumin base na sang taknen an thlirani heti la hian Colombia drug cartel ho chuan chik takin an lo en ve renga poisa tam tham tak betin poisa khelnan an lo mang ve bokani Colombia player te chuan ramtan chau ni lovin drug cartel poisak nei lo te ti hlimnan an khel ti an la in hramei lo Colombia chuan World Cup chu a qualify ve ta a Andre le team te chu World Cup khel turin Colombia tang chuan California an thlok ta ani andi hi group A an oma an group a hian Romania USA le Switzerland nen an omani ahma saberin Romania an khela 3-1 in an nelo phot rammi pui an lung nur hleya chu aya player te ta na pui zok chu drug cartel hovin summak ta duai tam gambling an hlo chu ni nge yang an match ma sabera an chaklo ngal chu an ngai thiam du lo ani ber mai drug cartel ho chuan game ma salam an khel dan te review na in player te khel dan ami malangin an zir chianga cochin player alu tir tele a thlak kwal dan nen lam an du thu sam lo lai an zong ani ber mai Andre le team te chu an thlenna hotela an let le thama a match voi khatna neinan changlo chu an lungai ve nga yang ti chu a hriat thiam thei viau ome Colombian national team an midfielder Gabriel Gomez chuan drug cartel homit atlung zo lo ani nge yang ama le chung te thlenga tha avona adong tatlat maile mi than khat soidan chuan an thlenna hotela TV on chia welcome message lo lang thin kha lo khoi dang lamin he vona hian an lo thlak an ti ziak then khata chuan fax manga vona hi thonani an ti bok engpo ni se player te chuan vona thon tu chu drug cartel an ni ti an chianga heta je chuan an ramtan me ni lovin an nun na tan po an khel ti an in thathiam to ome Colombia coach Francisco Maturana po chuan US nen an in khelin Gomez chu alu tir ngam talawani ti chuan USA nen chuan an match voi ni na tan an in khel ta a Colombia player te chuan thei top tak me wan chu a Colombia ram mi pui mai baka drug cartel te po chuan base na sang tak nen an clear thup maya ma se van doi nan tok ta hlau mai minute som ni velan khel chuan penalty box chunga US player pakhatin cross ball niam taka siam chu Andres chuan an lama dang goal ta hlau mai aril ru she om dan tur chu kan thathiam thei ome anun na hialina tur thei ti po rethiam ngal nge yang the gentleman alungai na hi a mel alang chiang lein ka ria USA laka 2-1 in an tloma an match thumna Switzerland ma chonin 3-0 in an hea ma se group stage an tlang zo talawani heti hun lai hi Colombia footballer ni that lai golden era ti hiala an soi thin lai kha ani
World Cup atang tlata chu Andres Escobar mo puna le diriam na atam hlea michi rang rang atangin vona phone call andong zut maya player te chuan andrama ho mai po chu himlowang ti in borua ka dai ma chu US ala chamri athatan ringani Andres Escobar po USA a chung te bula chambang turin an rona ma se Andres chu a ho ta thawa ramta na theitok tak meu chua tu chu tu manan huat tak tak aring lo ani nge yang meril utha hian misuak sualte ngai to na hi an don thleng thin lo deuh hian a hriat thin an rama ho nu po chuan an coach chuan kholaya chuak mi lo turin thuron a pe nge nge ina tom reng po chu vona khola dong reng tho mai Andres Escobar Khan chanchin bua thupa choina ni pa formin ti hian chanchin bua aziak let us please maintain respect. It's been a most amazing and rare experience. We will see each other again soon, because life does not end here. Ti achua. Life does not end here ti pei hi chu alar zui ta viau mai. Hring nun top na anilove. Kalzel tur kan ni alo ti ani. An chung ko chanchin tlem te kan chui kir lokang. Andres Escobar hi aliman siam na khuwa, Madeline khuwa March ni som pathum sang khazakwa somruk pasaria apianga. Apa Dario Escobar hi banker ania. Apa hian organization dinin no pangtua lava krolai tam tak chu football alu chil pui thinani. A unaw pa Santiago nen club khata an khel dun mana. Ane hian kwariat kum khan team management lam alu chil thung. Escobar hi bial nu dentist Pamela Cascardo nen kumngala inzui to in kwali kum top lama in neitum ani nge nge. Ol Escobar mishing tlom ve meilo. Zenghet putlat mai ril ruthatak mai chuan amol phona chu machon ngai ni in na ria ani nge yang tina ngai dana chuan ramta na thei top chua metam tak ang boka duwang reng dilova che suala a in ngai ani ti chuan ril ruto ti zang khai tomin an khuwa night club pakhata July ni khat chuan a thian te nen an kala jingdar thum vela ama chawa motor parking bula om lai chuan mi pathumin an ron pana anin hnial buai hnuwa .38 caliber revolver in voiruk lion kap ta ani ama TL sen nan an ka apiang hian football commentator ti danin akap tu hian goal ti in a auzel bok ti chuan misual te chuan thiturin an hnuchi a Toyota pickup truck in an tlan san ta ani damdoin an hruai hnu minute somli panga vela chuan Andres Escobar chu aboral zui ta ani heti la hian Escobar hi awang lai tak ni in kumsom ni pasari chawa upa ani ama thattu Humberto Castro Munoz July ni ni zana man ngalania 12 thattu ni te in puang halbok Munoz drugs cartel bodyguard ani mai baka Santiago Galona driver ani boka Santiago hian Colombia lama sumtam tak betina chanvik bok ani hi 12 tha tir tu ni in mitam takin an ngaya 12 tha na thuwa obstruction of evidence a chuina tibor bang theizonga khosaka wangin thlasom panga a unaw pa nen jelan tang ve ni aka plumtu Munoz chu kuanga kumjun thla court in thiam lo chantirin kumsomli panga tang tura achung thu relania sang ni pakhat kum khan atan hun chung hi kumsomli pathuma tangin kumsomli paruka ti tlem sakania kumsom pakhat nuwa good behavior nung chang thata wangin kumsang ni panga khan jela tangin chu azalan ani tabok Andres Escobar documentary The True Escobars ti chu ESPN in kumsang ni som khan an siama tin goles en contra autopsy of last goal 2022 ti series chu Netflix a entur ombok Andres Escobar hi khovel omto lo ma se mi te thinlunga chuan voin thleng hian alanung rengani ole tuntrumatan chuan kan du tok le photang clear tu le ngai thatu te in chunga kalome